السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، ملوچی می مراغش و برنامه ششمی بحر و قسمت در بحرا سوال بیتا در مورد پیامبر نکو تروان جواز عاقل دستمندین که سوالانی جواب بداد. سوال همشین که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکو چند بیدگن و آهانی نام کیو کین. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، جست همشد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنچو ناکو بودتگا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 10 ناکو بودتگا. آهنی نام حمزه، عباس، ابو لہب، ابو طالب، زبیر، مقوم، زرار، اسم، مغیرہ، غیداق. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 ناکو بودتگند. دومی سوال همشه که چه 10 ناکوان چون نفرات دین آرتو اسلام قبول کتا؟ چه ناکوانی تو کا صرف عباس و حمزہ اسلام قبول کتا. باقی 6 ناکوا اسلام زمانہ کچ ندیتا چا اسلام فیسر وفات بودتگا. و ابو لہب و ابو طالب اسلام زمانہ کا بودتگا تو آہاں اسلام زمانہ دیتا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شون دیتا. و ابو لہب اسلام قبول نکاں و ہمیں وڑا اسلام دشمن ہم بھی، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایزا و تکلیف رسینگ واسطہ دیما بھی. و آہی بابتا قرآن مجید نازل بھی تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ تعالیٰ اسی پروشتنت ابو لہب دوین دست یک بد دعا یہ چا اللہ نے مگا و ابو لہب یک بد موت یہ تہا ہوں وفات بھی میری. تو ہمیں وڑا اسلام اگو رشتہ داریا چشیں بلاہیں رابطینے و ہما مردم کے اسلام قبول کنا، نیکیں کار کنا، صالحیں عمل کنا، آہاں جنتا داخل باں. باقی یک مردم ہے کہ آپ پیغمبر چوکیں یا نماسگیں ہنچکے حضرت نو علیہ السلام چوک کہ نان کے آہی اسلام قبول نکو گو حضرت نو ہمراہ نبگو آہی جاگہ دو زبو. و ہمیں وڑا فیت حضرت ابراہیم علیہ السلام فیت آزر کہ یک بت تراشو کیا بتی تراش تو آہوں جہنمی بو پرچکے ابراہیم علیہ السلام گا پینا زوب. تو ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناکوان کہ آہاں اسلام قبول نکتا تو آہوں جہنم روان تو دوزہ روان. تو ہمیں وڑا ہما مردم کے اسلام قبول کان و نیکیں عمل کان، شرین و جوان عمل کان، اللہ رب العالمین آہانا جنت الفردوس جاگہ دا. ورنہ سیادیہ چشیں تعلقے نے کہ یک مردم یہ فیت نیک بودتا چک آہیے اگم بدینے تو آئیے فتنی کے ذریعے چک جنتا داخل نہ بھی. و ہمیں اڑا یک یہ فت بدینے و چک ناپرمانے و بدینے پا چک کے بدیا فت و فتح بدیا چک اے ود موت اچھیں بلاہیں ربتے نے. یعنی ہر ایک کی ہما عمل کے ہستاں ہما نیکیں کار کے ہستاں آہانا جنتا داخل کنا. سوال بیتگا کہ پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تھرو چند بیتگان تو آہانی نام کیو کین؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 6 ترو بودتگان. آہانی نام چو ای وڑائیں یکی صفیہیں و دہمی آتکا، اروا، برہ، عمیمہ، ام حکیم. ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تروانی ناما. و تروانی تو کا ہمیں وڑا اوشند کے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ایمان آورتا اسلام قبول کتا و اروا و آتکا سرا اختلاف ہست و آدگران ایمان و اسلام قبول نکتا. موسمی برنامه و مراکش همدان تمام بی. باز منتوار. جزاکم الله خیرا. باز منتوار شمی و برنامه چه همدان می به پایان رسید و دیمی برنامه انشاءالله ما و شما دوباره دوچار کبین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.